Abusia baby awo bia me ma kwaba e de badwumadie we eso e wo badwam. Me a me de dwumadie ho chia me edin a me so e ni tekotego ba ko pe ebi ni machi ni manim. Na e me ahose pese odu afidi ato e na me no be fa sa kwantwe yi mu asua de afanyansa empo ya tumpon. Ababa ye bue akoye afo ne sane na abrabo yi soso no akoye munchimunka. Edu ba bia wo hia obi betu ofo ana ma akwankyere enempo kanyansa sema to ti so na watimi da bubra miminya bi obi ahia bi nti na da me de bi bra wo wono se ene da ye wo mu bebre ene nam a woni nim nipa woyo na na me de nsamfo anum na me de bra wo na wabobo ho adwene ho ayi ano na ano yie ne bema wahunu bra wo gina wa brabom. No, life comes with various questions and apabia sorry ababa ko se wo tro nhwehwe no bi so e ne de me da didie me find manyasika me mayi o na obi sa ho nsem ba je won semfo anum. There are 5 major questions as say obi sa ho. The first one is who am I? Me why? You see say who nim nipa wo yo a hu nia wo de nipa dua ba yo. Ye bebre ye ne nim nipa ya yo. Me ka se nipa wo yo anye se be wan krani akani enempo obi afri framantamu ana esumantamu. Who are you? Wo ya why? Me ka se wo ya why anye se wo yo ba ana bema. Ana empo se wo ya tintin na titia. Me kan ma bisa se ye bisa se wo ne hwane a se na beka. Enya djuma wo yo se wo ye journalist, se wo ye nurse, se doctor da benya no. Ye ka se who are you a che se wo hwe otimu, wadwene mu, onipadua mu, wo ya hwan. Me emra me tese asem ya se na na me hunu nipa me yo. Se me ye soronko. Se me demufua, se me ye otwedua mpon nyankopon sa no adwuma. Wode me bedua wi ase se me maybe foforo. Nti I know who I am. Tiana me show me no say do you know who I am? Me say me nim. You bet me afro excellency, honorable one, but that is not who you are. You are who you are because you are first human. Oh nipa. Number 2, I dare say obisa I want to say, where am I coming from? E hina me free. And peninsi say woni bebe free, woni hu bebe awoko. Where am I coming from? Your source. Why now otu ejina otwe wachire? Ehin na beti aka say eye bebe awo free ba, nyese oye nkrani. Yes, be a free Ghana, but there's a source on our connect here. Often a kusumo kania, yes, source na kania so in every kusumo. There's a kusumo say I can in Adom, and to source any here. Meme source a or bois dear no or me, and to me, you know, so a your bois dear no and sem to the no the mammy. Tosumi and sa, why am I here? A dentina moha. A denti ena me wo wiase a denti pote ena me wo ha. That is what we call your purpose. You see, a life without purpose is unrewarding. So who nim se nti a wo ye nipa ya wote o memu ha eni wiase ha na unti be untimi nye hwe na se wo abra ba akoya bi si basa enti ese se anapa bia wi na nyumra obi sa ho se denti ena me wo ha denti na me wo nkwa denti po na me wo ano me wo nsa me wo adwene denti ena me wo ha. Number 3, number 4, no potential. What am I able to do? A dear partner, me timi yo. Me. A dear songo de obi aye, and you obi de akwa na makwa photocopy. Wonyame ebo ye nyina sonko. Won me hene enti se wo de. Enti wonyame ebo ye nyina sonko de bibi due mu. Na mom ye ba wiase a akotokra ne akire ne ade no e ma yore free senti e ba ye. Na wo tumi de bi o mu ase utimi transfer say e de na timi mu ametimi ada na de amani panya so mfaso enye school a wo koye anania wanko na mom sa hwehunu na wo mu no ye fe no potential pep on atumu to bia bo say de bo ha wo ya e say wo de why na kama na no papa bi na koto football boots e na football man mba say won mo boy say wo say football is ka wo man nya footballers yes obetimi a training aba football ba onye excellent. Ba hu ne enti a utumi ewo mu a wo de wa hu odne abua so amane yeyi. Number 5, hina meko. My final end. Ade bi a meye na hina medeko. Kasa bi a meka na hina medeko. Se otumi bi sa ho sa asem ebo se wo baabi ko. Wo ne ye e wo baabi ko. O kasa e wo baabi ko. Na ne nyina mu na hina wo de ko. Me ma dwen ye me se ma brabo a me boyi no baabi a me de kodue ne se ebe ye mfaso de amani pa wo ba me
ene mpo won e woni mi ho na me de ko na me de ko se obi obehyiam bia benya energy bibisa me so na me de ko a se obi a betumi bia benya nkuranhye na de hunu ho na me de ko dan kwa ma se ma brabo like my life will impact on the life of others. That's where I'm going to. And in life, first you need to know who you are. Well, no, brother, him so a brother, and so brother aba. Kwadu no so a kwadu nto so. Wo nyame obo ye no de bibi dua ye nyina mu. Sabe, anoma wo yo nko wo kra mamba. Bibi dua ni pa bia mu. Na ewiase eba ye sabe entity atiatia na akyerɛkyerɛ every obo ade ho no e na aka ya hye. Ti dey can say you should know who you are. Look, number 2. Ubisa on say enti me kura be free he. Where am I from? Baby a wo free na be kire baby a wo ko. Yes, we nim obakwasem a wonim taachi na de be ho be yo. Enti find out where you are from. Enti me kire baby but ubisa ho. Number 3. Na me kura no e de na metimi ayo. E de na metimi ayo. What can I do? My capability. What am I able to do? And your law and your politics. But there's something distinct that you can do. For which reason why I obey you say. You know, dear obi a ton pure water, obi a ton fly plantains, and I'm but and you were you'll be a jumono or then a yansa ayo. Well, no, you will be in a jumo, the by obedient wine, I would dear chino. Also, as a so ye be no be dear chili. As I would transfer, maybe shano. Let me say you will be a better machine crying. But that could be to one of who said, Manocasa, a canny per boom. To me, Shenkete Casa, I'm going to share. Na me nhye ma adwene mo kena na me tumi fanya dia me ye ne day ntimi ko kan psychological kra ko kan sociological kra enne ne me ne ade bia tu mu no betimi asua bibia ka ho na wo na de kro na betimi da bibi na so ba mfa so ama ebiom adien ene he na woko wo da se he na woko asem wetie ni ye me kwadwo me ama he na me de ma brabo we ko suban we amade na die wa busuam ni o mamu he na mede ko adwuma mu ni ameyo ye he na mede ko enya katu amenya kekeo na he na mede ko say edim be na meja na manchirima na edim be na meja na osoro ahemamu na me bisa wo no he na ode wa brabo ko ene de we na me beja wo say wa brabo a wo bo wa de mu sika sem adwuma mu no abri bia bisa say he na mede we so eko unya anu yi a no hu say me de ko be papa ana wo de ko be achia ana be atete pansam unya nuye ma ho a betimi akora abrabo no hu be abrabo eko ma menya ha na me na ase se utie mie e be nhira wo kina so e be san hia unya mentena ewiase woni futufo abre papa wo chia obi hu mpani se wo twa kwa na obi ni wachi nkyira se kwa na achia ya ne ha adwene enti yenyina ehia obi obetimi ahye nkuran empo aboye ti so se de ayeye ama enyansa me amede dwumadi ho chia me edin amege so ni tekotego 1 na me da asese wo de wafidie atoa ene de